clear tu le ngai thla tu te zirtop ni chibai le vek ule Christmas hun nom tak te po in hanman kan bei seya tin roilam te po kan the tuitlang tura han bei sei taila tun truma ero in khe result te le football thuleng te kan ngai thla ho le thunganga a thlir ho na in nei zoi donang o tun trum chu English Premier League ni zana in khe result atang hian bultran don taila Boxing Day in khe result angai nom khop maya ni zana ma in khe la hian inen lakal meka che tha mai te bola ma shoi to Liverpool in an che that an chun zoma an king pui road van Nistelrooy en goal mek an mikhwal Leicester City chu goal thum goal khatin an ne Anfield ta in khela hin Liverpool hian in khelan thunun ne khop maya ball person le enkima an chung nung zoka goal shot po tum som pakwa zet na hin Leicester City hian target a satrum khat bak an nei lo thong he in khela hin mikhwal team Leicester City lam hian bul an tran tha jok thunga in khel tana tanga minute rukna leka mavidi dsm sak atang Jordan Ayew chunin ma an shroina goal aron khonga Liverpool team hian an sepur so tumin an nor zui nga la first half an sepur an sud lo teu khop mai ma se hun top ma shat minute somni pangana Alexis McAllister siam sak atangin Holland forward godigak po chon an sepur aron suta first half goal khat ve ve in an trin second half an deu chautin minute somli pakwana Alexis McAllister siam sak atang mokin Curtis Johnson an goal ni na aron khonga goal ni goal khatama an shroina ani chi ambok hemi nu yan Liverpool hian thei top chen an nor zui zela minute somriat pani na kodiga po siam sak atangin inna kal meka che tha mai Mohamed Salah chuan an goal thum na aron khung leya goal thum goal khata ne na changin point thum an hlo chuak zuita anne ti hian table thar bera Liverpool he khelsom pasaria point somni pani nen achung bera anom chun zom zela table ma an shroi fal ta hle he in khela goal khat khong tu Mohamed Salah hian Boxing Day chawa hian in match ni a khela goal thum a khong tling ta der maya he mai ba ka hian record thar asiama Premier League player omto zinga season chan ve classic transfer kongka ain hon ma a goal som aya tamle midang goal khong tur siam sak tum som aya tam nei kop thei ma saber record asiama Mohamed Salah avul chuk chauzel ani ber mai in khel danga Manchester United po an chak zolo le tange nge ya anin siam thangei thei to turangai ani line an king pui mol nei tu inal lakal meka che che mai Wolverhampton lam chu goal Wolverhampton lam chu Sydney fain an ngam lo he in khela hian in mol nei tu Wolverhampton lam hian goal shot tum sari an nei ya mikhwal team United lam hian goal shot tum som pakhat an nei thonga ball positiona Wolverhampton lam an chung nung hreta ball in pass dikonga po anin tluk tlang hle Molinex Stadium in khela hen United lamin bul an tran tha zoka atir lama anin khel a hmunom ang reng viava first half po goal alud lava in khel hmunom tak first half team pani ten an chop chuak second half an tran deu chautin minute somli pasarena Manchester United captain Bruno Fernandes on second yellow card achohia red card ma no cho anne he hi in khel ti danglam tu chu ani ta ber maya United team hi kim lovin an khela an tur zui ta nge minute somnga pariat na Wolverhampton tan Brazil forward inela kalmeka che tha mai Matthews konia chon ma an shroina goal aron khonga United lam hian kim lo jok ni ma se an sipor su tumin na takin an nor leta ma se kim lo tan na chu hun pek bel minute som ko pakwana Wolverhampton team tan Matthews konia siam sak atangin huang he chan chonen an goal ni na aron khong leya goal dang lo bel zui talavin mol nei tu Wolverhampton lam hian in Sydney fain ne nan changa point hum an hlo chuak zui ta anne ti hian table thar bera United he khel som pariata point som ni pani nen som pathum na train som palina an chukla Wolverhampton lampo khel som pariata point som panga nen relegation zone atangin an tal chuak ve bok he inelna champion lai Manchester City po an chefu thei me ulava nizana an game khela an king pui an mikhwal Everton team nen goal khat ve ve in pe hin anin ne tok Etihad Stadium in khela hen mol nei tu team hian goal shot tum som ni pali an ne ya
Mikwal team Everton lam hian goal sa tum riat an nei ve boka inkhel pumpui thira City tum dang ang bokin an chung nung filler laka ma se point lo chu ko ngai ro anin tluk tlang ta tho an ne inkhel munam taka hian City team hian in siam that an tum zia an lan tira goal po an khung ma hle inkhel tana tanga minute som pali na leka Jeremy Doku siam sak atangin Portuguese forward Bernardo Silva chon ma an shroina goal aron khonga first half goal dang alu bel don lo nia alan no hin minute som thum parukna Manchester City tlar nung talboy nang chingin Iliman Endai chuanin Everton team tan an support thatak main aron suta first half goal dang alu bel zui talo second half City team hian an support so tumin natakin an norleta hun thapo anin siam na sa hle minute som nga panhina penalty an lo chuak ta nge ha penalty hi Erling Haaland chuanin chuin Jordan Pickford chon thatak main aben chua saka Everton team an him sham City team hian an support suit an tumna lama goal an chuabel teu thin ang reng khop maya amai ro chu goal dang lu bel zui ta 11 point khata an lung oi angai zui ta an ne tihian City team hi khelsom pariata point som ni pariat nen pasari na an chuk tha Everton team lampo khelsom pasaria point som pasari nen som pangana anom zui ve zel bok Liverpool team ti lo tlap lian ho chet sual zan emoti mai turin Chelsea po ni zana an game khela an chak zo big lova Liverpool team Umberto Chelsea team hi an king pui an mikhwal Fulham laka goal ni goal khatin an tlom Stamford Bridge sign khela hen Chelsea hen goal sat tum som pani an neya Fulham lam hen goal sat tum som pali an nei thunga in khel pum pui thira Fulham team an chung nung theta amai ro chu Chelsea team hi game mu mal zok play chuak tu te po an ni theina lai chen awma point lo chu ko ngai ro Fulham an chung nung ta zok an ne he in khela hen goal alut ma khop maya minute som parukna Levi Colwill siam sak atang English forward Cole Palmer chen goal moi big khongin Chelsea team hi ma a hroi puya hemin nu hian team pani te anin Norton zak zaka first half goal dang alu bel zui talo second half pong goal kan mu bel mai lova Chelsea team sikhat fine antlang mai don niin lang man ma se minute somriat panina antlar nung lamte talboy nang chingin Castania siam sak atrain Harry Wilson chon an sipur aron suta Chelsea team hian point thum hlo chhuat tumin na takin an nor leta an nor luat ero tuarin antlar nung lam an veng thatok lova hemi hi nang chingin Fulham tan minute som ko pangana Lukic sa siam sak atrain Rodrigo Muniz son ma an throina goal moi takin aron khonga goal dang lu bel zui talavin Fulham lam hian bei sei lo zok ni chungin point thum an hlo chuak ti hian table thar bera Chelsea hi khel som pariata point som thum panga nen patnina anom zui zela mashroi tu Liverpool team an phak lo na chu point sari ani towa khel khatin Liverpool an khel tlem zui bok ne na chang team Fulham lampo khel som pariata point som ni pariat nen pariat na an chho ve bok in khel danga Nottingham Forest po mangrama an chen chun zom zela an king pui an mikhwal Tottenham Hotspur chu sikhat fain an ne in khel monam taka hian Forest team tan minute som ni pariat na Manchester United atonga an singlu Anthony Elanga chuan ma an hruina goal aron khonga hemin nu hian team pahnih te in Norton le vioma se goal dang alubel talava Forest lam hian point thum an hlo chuak tihian Nottingham Forest si an game khel nung palia an chakta veka khel som pariata point som thum pali nen pathum na anin suan chawa avan doi zo atang Tottenham Hotspur lam ero tlatniam zelin khel som pariata point som ni pathum nen som pakhat na an chukthla an game khel nung panga tumnga chakin tumli an tlom ta an ne West Ham United lampo an chaka an king puimol nei tu Southampton chu sikhat fain an ne in khelin ne tok taka golom chun he minute somnga pakhuan na Gerard Bowen goal khung ania hei hi Hammers lam hen point thum hlot chuanan an mang tangkai ti hian table thar bera West Ham United hi khel som pariata point som ni pathum nen United team chu le pelin som pathum na anin suan chawa Southampton lam ero point ruknen among bera anom zui zela antlak mai te po arinom chho tran to hle in khel danga Bournemouth le Crystal Palace te golom lovin anin ne tok ve bok
zanina English Premier League inel na te hinei chun zom ani le don na zan lai pel dar khata Brighton le Brentford te anin ma chon don na dar khat le minute somli panga Arsenal le Ipswich Town te anin ma chon don boka Arsenal hian ne na an chang ani chuan Arsenal team hian ne nan chan chon te bula pani na in suan chho theina hun tha an nei don an ne inke result lam kal san taila football thuleng lama lut chho vele donang o kan soitak khan United team in la kal me ka an che thatok lo khop maya Christmas boruak vela po an che thatok lo hle hemi wanghin United ho tu lam te chong Christmas party le avuak ve chholo tura party engma nei an tum lo thu an soya an lo duan lok ang chi te po an cancel vek thu an soi chiang ta Christmas su kan zo towa Christmas po ha an lom lem lava chu mai ba ka kum thar lo turang chi te po lom an tum lem lo ni in tar lan an ni hemi kara hin United team lam hian kum danga Christmas party vel an lo buat saya an sum sen thin pau noi ni singa vel chu an da tha thei don ni in a langa United team hian a thalam zonga an man thei te po be seina a lian hle Manchester United team player poimo inela kalmeka an team tana goal khung tam berni na chel mek tu Marcus Rashford chungchanga por Ruben Amorim chu zo na zo ania Rashford hi United team squad ta tumli chu alang to lova hemi chungchanga an zo na chu Ruben Amorim chon changin Rashford hi player theina sang tak nei ania chuti rolling squad ta katel lo chungchanga zo na katok na sakhop maya hei hi in boina bul ni in ishem tiamin zone po chan ka duwa kan boina ber ani lem lo ani hi kan ti ma lo ma se kan thato ka chuti rual chon a point kan chak zual sau don ani ya ma se player dang te hi karing to ka Rashford le lo hian in min ti boi lem lava player dang te po ati boi lem lo ti hin asoi Liverpool team tana lo in lan to thin Collymore point ni zana khan thu thar aron ne ya City team chu season tharlo tura UEFA Champions League an qualifying MTA an zone na chu achanga Collymore chuan season kalmeka City team che dan te han en taila UEFA Champions League qualify thei turin an thatokin ka hrechi alo anne tundin huna an khel to chin te chu han en taila European Championship ro puiber UEFA Champions League qualify tura karin te chu Liverpool Arsenal le Chelsea te an hiya Anni nungzui tur hian Aston Villa team hi an thatokin ka hrebuka anni pali hian an qualify karinga City lam ero tlak niam lam an pan zela anin siam tha thuai lo ani chuan an tluk chiat bultranna aniang ti ka hlau khop mai tin Collymore chuan asoi Tottenham Hotspur team lo enkol to tu team Sherwood point season kalmeka English Premier League champion tour arin an zona achanga team Sherwood chuan kangai dan ka thlak ta tun ma kha chon City an champion karin fan thu kalo soi towa ma se tun din huna nen taila City team hi champion contender an ni to lava Arsenal Liverpool le Chelsea tang hen champion kan mu karinga chu zinga chon Liverpool team hi kada sang bera season kalmeka chon anni hi champion turin karing anni tuna kan soitak Arsenal Liverpool le Chelsea tang pokhan han thli film le don taila Liverpool team hi an champion karinga an mani ber tura Chelsea hi karing bokani tihin asoi kumsang ni somparuk dai to thleng ni ma se Lionel Messi na adu athante hi intar lang vele donang o Lionel Messi chong coven midfielder piang to zinga post goals Frank Lampard le Steven Gerrard te tunge try ti tia an zone chu achanga Lionel Messi chon anni hi player ro puile theina sang nei anni ya anni ang hi chu footballer a hian an ron piang le zen to point karing lo anni chuti rolin Frank Lampard le post goals te hi mi ro pui tak ni ma se Steven Gerrard hi thwa ka ti bera anni pani hian Steven Gerrard hi chu an tluk lo deuh chuan ka hria ti hin asoi Liverpool team coach Arne Slot point faktu anei chho zel maya Fenrir team tana lo in lan to Jordi Werman chuan Arne Slot chu a that tok thu asoi vele tatlat maya Jordi chuan Arne Slot an Liverpool team a in kol dan hi han en taula transfer po adu ang tokin lamang lo ma se ti khop hian a che that pui thei ania miro pui tak anni Fenrir team ha hlotling takin min kai hruaya tuna po Liverpool team hi hlotling takin akai hruai le meka
English Premier League no moi choin a team hi a hlotin pui ngei karing tin a soi Cristiano Ronaldo po tu hnaya khan media ten an zona a chang vele ta goli khung tam ringota hei hi hlotlin na ingayem tin Ronaldo chu zo ania Cristiano Ronaldo chuan gol khung hi apoi mo lo tin mitam takin an soi thin na hei hi adik tok lo anni chak tur chon gol in khung nge anga ya hanin khel taula gol in khung lo chon in chak thei don lo anni gol khung mi lo Champions League te Golden Boot te top scorer te hi ani thei lova chu tiang chu kei chon ka ti theya gol ka khunga ka team ka chak puya Champions League te Golden Boot te top scorer ni na te hi ka chel thei anni gol khung lawin heng te hi ati thei lo ting Cristiano Ronaldo chuan asoi Real Madrid lampoin Virgil van Dijk chu an senglut thei mai thei ni in alang vele ta ni san nama khan Spanish news ten an tarlan dana Real Madrid hian Liverpool team in an captain Virgil van Dijk hi contract har an je pui ma ngei in senglu an tum tur thu tarlan aneya mimal in remna lo nei pui an tum ti na ani ber mai chu Manchester United lampoin Luke Shaw in hliam reng mai mun ruak lo khat tu tur an zong chho tran ta thu thar bera alan dan in Paris Saint-Germain atangin Nuno Mendes chu senglu an tum tur thu tarlan ania Luke Shaw mun ruak lo khat tu ta Nuno Mendes si anot le ni tarlan anni Nuno Mendes si Paris Saint-Germain in shal an phal chuan United lama kan mu thut mai te po arinom ta hle Liverpool team tana ro pui taka loin lan to Ian Rush point ni zan lama khan Egypt forward Mohamed Salah chungchang angai dan aron sei vele ta Ian Rush chuan Liverpool club ho tu lam te hian Mohamed Salah hi chel turin ka duwa Liverpool team a contract ziak ngei turin ka du bok anni Mohamed Salah te yang player theina sang nei hi an piang le zen to don lova amun ruak lo khat tu tur singlu po ahar sa to le hin karing bok chu Liverpool club ho tu lam te po hin hre turin ka duwa hlo lo phut tam deuh pon hi se ani hi chon field chunga a hlo turang za te hi chu a pe chuak ve chiang ema Liverpool hian contract har thatak hlui ro se tin asoi English Premier League club lian tena senglu tuma an hel ron mek Kolomwani point tu anei sho chho zel maya ni zan lama khan English news ten an tarlan dana umwani hi Arsenal lamchon senglu an tum tur thu tarlan ani vele tatlat maya Liverpool le Manchester United poina senglu tuma an hel mek umwani hi Arsenal lama akal theina chance te po asang ni tarlan anni Arsenal team hi tun din huna an buai ang reng khop maya Bukayo Saka le Raheem Sterling te hliam wangin an chhor theiri don lova an hliam hi arei don ni tarlan ani bok hemi mun ro lo khatu tan umwan hi an senglo mai rin na te po alien chho tran ta hle Arsenal tran tu te han Kolomwani hi kan du hlomem le Chelsea lampoin an tlar malam thuam chak an tum na konga Lautaro Martinez su senglo an tum tur thu puan ani vele ta Lautaro Martinez senglo tur hianin amana po sum thanem tak baka an player kollai Badeshail chukume ka mai baka Mudrid stepek tel anin huam ne tarlan ania Lautaro Martinez sinipui transfer kongka ain hon hun emo classic transfer kongka loin hong tura hianin senglu an tum tur thu tarlan ania Chelsea lam hian an tlar malam thuam chak an tum khop maya Lautaro Martinez si senglu tumin tran an nak tur thu tarlan ani zuita Manchester United tana ro pui taka loin lan to Roy Keane point greatest of all time chungchang an zone chu aron chang vele ta ha Roy Keane hi chu paro room ve takha ania Lionel Messi po hi angai na lutuk lo ni turangai anni Roy Keane chuan mitam takhian Lionel Messi hi greatest of all time an soi thina ma se kei chuan ani hi kada ve lem lova Cristiano Ronaldo nen te khin fo po hi tul ka tilova player ro pui ve ve chu anni Lionel Messi hi greatest of all time ka ngai lo chan ber chu ani a hianin Diego Maradona te Zinedine Zidane te ha kei chun kala da sang jok fe maya Lionel Messi hi chu pathum na emo palina vela aum phak chau karing tin Roy Keane chuan asoi Manchester United lampoin antlar malam thom sak antum ngei ni hin alang chho ve zela ni zan lama khan TBR football lamin atarlan dana Victor Osimhen chu senglo antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya January transfer kongka lawin hong tura Osimhen hi Napoli tanga senglo antum tur thu tarlan anni kan hriat lan theu angin Victor Osimhen hi tun din hmuna
Galatasaray tan lonin a khel meka Napoli lam hianin hral an phalani ero chun an la let le theidon na alon contract atop main tin ani chu hetiang ani ta ka chun United team tan senglu theina kong a in hong theidon na hei hi man tangkai an tum nia tarlan anni Barcelona lam point an tlar hnung lam thuam chak an tum na konga an tlap elpui ber Real Madrid in a senglu an tum mek Trent Alexander-Arnold chu senglu an tum tur thu tarlan ani vele ta Arnold senglu tur hian amana po sum thanem tak the chu an poiti lo nia tarlan anni Barcelona Sporting Director Deco chuan January transfer kong kalawin hong tura man anei la po Trent Alexander-Arnold hi senglu an poiti lo thu asaya season topa free transfer a senglu the ani huna po claim an tum nia tarlan ani tho bok Arsenal lampoin an tlar hnung lam thuam chak an tum na konga Jules Conde chu Barcelona tanga senglu an tum tur thu tarlan ani ya Conde mana hian in pau million samruk panni vel po the chu anin huam nia tarlan anni Arsenal lam hian tlar hnung lam chu an khong tha ang reng ri khop maya hemi ti that bel tur hian in Conde hi senglu an tum don ta a ang hle Liverpool team legend Jamie Carragher point season kalmeka English Premier League club te great an mudan ni tura angai aron sei vele ta Jamie Carragher chon tu din huna tebula ma shoi mek tu Liverpool chu A apeya Chelsea team chu A- pein Arsenal team chu C+ apeya Nottingham Forest chu great pesang berin A+ apeya inel na kalmeka che thatok lo Manchester City chu E+ pein United team ero great apen niam bera English Premier League season kalmeka great apek chiat berniin United hi F grade ape anni inge kan ngai vedan hlomle Manchester United lam point thu thar an nei ve zela nizan na makhan antarlai lam thom chak an tumna konga Liverpool team chu makhalin Atalanta train Ederson chu senglu an tum tur thu tarlan anni ya amana hen a release low spec anin huam ne tarlan anni United team ina senglu antum Ederson hi tun din muna a khelna Atalanta lam hian hral an phal lo thu an soi towa Masia release lo sanga senglut ngam anom chon an hral ngei ngei angai don thung tun din muna Ederson a hlut nei Euro mokta doi samruk vel ani ya hetiang zathi United thian an the chungam chon an senglut theidon tin ani chu Chelsea forward Christopher Nkunku point thu thar anei vele ta tu naya Thu Leng chu adik don a ang hle Christopher Nkunku chu Chelsea alim lutuk lo nia tarlan ania club ho tu te hna January transfer kong kalawin hong tura chu adil don nia tarlan anni ole hatichin hatun tumatan chu ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thinain chunga lom thu ka soi tak meu anni like share le subscribe lama han tan min han la pui leula naktuk lama thu thar ngai nom tak te nenin mule theu kan tum don ne